Om Swastiastu. Alin-alin sinareng sami sani makin iraga pacang melaja cara ngewacen teks bahasa Bali. Nah, sani pertama durus cingak ning slide puniki. Iraga pacang ngewacen teks sani memurde ngolah tanah utawi ring bahasa Indonesia adik-adik presiden nyambat mengolah tanah. Nah, sani makin durus punggelan wacana ka pertama. Wacan-wacan puniki nggih adik-adik antuk galas sane sampun Bapak saya gayang. Nah, yening sampun usan wacen sane makin Bapak menuju pitaken. Saurin pitaken puniki. Sane ka pertama, napi murdan wacana sane sampun kewacen di wau. Jawabannya, nah sani makin pitaken sani kaping kali. Nah piki alit-alit sinareng sami nanin matekap utawi nengale utawi membajak sawah. Yening durung nanin musti coba dumun. Santukan iki budaya Bali ini manggane iraga uning matekap ni kenapi. Nah, yening sampun taen adik-adik sube taen nyoba budaya Bali ini. Sani makin pitaken sani kaping 3. Budaya napi sani wenten ring teks punika. Jawabannya tradisi matekap. Sani makin ngiring lanturan ring pitaken selanturnya nih. Niki punggelan wacana sani kaping kali. Nah, niki wacana sani kaping kali ya adik-adik. Terus wacana puniki antu galas sani sampun Bapak saya gayang. Inggih santukan galahnya di sampun usahan sani makin saurin pitaken puniki. Saking wacana di wau napike lian raosne liu. Napi lian raosne liu. Jawabannya akeh utawi ebek. Pui adi liu gading lah pipis. Pui akeh sajan ratu medue jinah mi obok neng lah pipis. Nah nike len rian laosne liu. Sani makin pitaken selanjutnya nih. Kerune sube tungkalikane. Nah jawabannya konden. Sube konden, sube ngajeng, konden ngajeng. Nah, dari cenderung sami, sani makin niki pitaken selanturnya nih. Nah, pitaken puniki indayang leres siki krune sani raosnya nih patah ring bahasa Bali lan ring bahasa Indonesia. Contohnya maju, yang bahasa Bali nyambatang maju, maju. Yang di bahasa Indonesia nyambatang maju masih maju, maju, maju. Jadi alih lian raosnya maju. Jawabannya ane subuh macet teksi busan pasti subuh nawa. Jadi yuk lanturan punggelan wacana sani kaping 3. Terus adik-adik sinaran sami wacana puniki atau galas sani sampun Bapak saya gayang. Santukan sampun usan ngewacen sani makin niki pitaken selanturnya nih. Saurin pitaken puniki. Ngancan petani ini jani aluhan subuh.
sing bener nih kalimatnya sane mangkin indah yang becikang lengkare. Niki mangde dados lengkare sane lengut. Nah, yening sube jawabannya jadi petani ini sube aluhan. Ini nggak adik-adik ring bahasa Bali wenden linging penanda jejering. Pitaken selanturnya nih. Tusing nu tulang sawireh nuju ngalgal tanah cari. Nah, krune sane patut anggenna dingin lengkar puniki inggih punika. Napi adik-adik, apangnya hubung dari satu lengkar? Jawabannya manting. Ada sane nyawa manting, tepuk tangan. Niki pitaken selanturnya nih. Enggal, gelis, cepat, ngalgal, numbeng, mencangkul, nengale, membajak sawah. Nah, alih-alih adik-adik sinareng sami sane mangkin indah yang karyanin siki lengkare sane mebinayan nganggen krune puniki. Nah, jawabannya niki enggal kegaini pragat niki ring bahasa Bali. Nganggen bahasa Bali alus gelis karyane puput. Yening ring bahasa Indonesia cepat pekerjaannya selesai. Nah, mangde adik-adik alih-alih sinareng sami uning tade cara mekarya lengkare. Puniki pitaken selanturnya nih. Napi ke daging pikayunan wacana di wau sane sampun ada di wacen. Nah, ini sane sampun ngewacan wacana di wau. Jawabannya niki penglimbah aap. Ngawi aluh megarapan dicari. Dumun kantun nengale kantun matekap sane makin sampun wenten traktor. Nanging sampun nang lali angkut tradisi ngiragering Bali. Nah, adik-adik sinareng sami sukseme sampun presiden ledang melajah ring rahdani mangke. Sampunang surut-surut kayu melajah nggih. Matur sukseme. Om Santi 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 Om.